Apa ya? Binis ya kuning kapi. Ingat gagalapan nungkung kok tahun seti. Ya, sampai kenceng dengan gue dah apa? Engkau di reng susah kan aja. Lu intar. Jod, Kaki di. udah apa yang tengah ngetok kaki? Tahu din. Ya kok binis kuning kapi. Ingat gagalapanin setir. Tegel, mandi mangsa dia ya. Betul kerengak dia, pola ke kurang sarabet dia. Mung syara bedin teh kapiaki din kok din. Mung sarabet dia kala ongkon yon. Pasti nak kaki wah kuntoloh yon. Pola bi kaki tak beri emes yon. Ya menemes jela karta beri din kok din. Kok tadi modal. Beri emes yon. Manding kaki silo ngasep. Jok mulo kaki din. Sering kok lah ngucak tadi modal ki seromes. Lah gampang yon. Untuk lo ngemes nggak keping punya solusi. Apa solusinya din? Kaki entar otang, katang jereger sing mak nangge jo. Aja pelak kemudian otang kau reng. Ongku din. Bah ongku yon. Lah coba rakit tar diki yon. Ya mula kala ongku ambek sing kok yentar din. Ya coba yon enten ya. Engkau mulai dulu ya. Iya din. Tin. Sekelangkong ibu na ya. Oh iya yon, depan dah. Jom din. Lalas ta kapi kaki sinakira ya. Mari kapi bos lah beres bos. Berarti kaki tangan anak bos keningan laki din. Dapat kelu bos mulai satin bos. Gimana kita simang ke dah bos? Malah pecet hasil itu. Beri nangin janji jero kena satin. Gelenon. Kok masih ingat beda tamu ini? Ih bos, kali boleh gelenon. Itu boleh ntarin din. Ih bos, pian terus bos. Gelenon. Oh kaki yon. Iya din. Dem, beda ceritakan aja. Wah dia luar dalam yon. Ayolah masuk. Bang kok ragu, din takut tay beri. Wah cek ke hotel yon. Ayolah masuk dulu. Iya. Siapa din? Tangkan ya bos, berdepan orang ada kaki. Iyalah din, lapas roto juga kan na.
Boleh paru na apa teh? Mekan na kaki. Sing kok nginjem wis bos. Oh, ketika ingin cuma PC ya teh. Iya bos. Berapa teh? Cici bos. Yang 500.000. Ya keng perlu ke Bionis. Iya teh, biasanya kok kakek beri na. Alhamdulillah. Ente teh, cendi seneng gel. Sing kok abri nangin jam kaki dia berde syarat deh. Apa syarat ya bos? Den, jelas aki syarat tuh. Biasanya kok kita nak nak kalau sedikit. Apa syarat itu? Syarat ada iya dah yon. Kakung ini cuma pesen tak tangkap bos. Ban bulan, kau tuh beri bunga. Itu tidak iya itu. Iya yon. Kalau biasa nggak jijong culuk tangkap bos. Dok madin mong kok dok bisa mati. Lah yon, kakek tahu usaha ragu. Kau tuh yakin. Siapa tahu, ku legu padi kakek tolos pas hasil. Iya den, sing kok setuju dok syarat sih beri cerita kaki. Le, dah iya yon. Dah mati. Nasi pakat ya. Iya bos. Bila tangkap kacil setuju, belum syarat saya beri kaki je. Ingin cuma berapa teh? Yo 500 dia bos. Hmm. Ya deh, itu ang boleh. Kena bos. Kena ya? Sekelangkong bos ya. Gila deh kok lama ya bos. Ya. Ya den. Ya. Di. Di ho, yon yang bisa tahu cek sing kau mau tangkis. Iya bos, bisa kau kerokan nak. Berarti kaki di tangan nak abu keningan lagi wong. Kan, ntar kaki mau seru nyari masalah. Yon, yon. Mulai dia salah. Yon. Kaki den. Iya. Kena den. Tujuh den. Anu apa kaki mek kena den? Yung kok kana yung lagi otang. Kayak 3 bulan kita maju. Ku pada medenya kok kita andi. Ya, sing kok lo gaji ya yon. Setidaknya betul nak ke semua aja. Seporan na din. Ya kok kita andi. Lu udah rem, ayo lagi utang cilekan ngamuk. Laka bela pada cerita na salam. Kok kita bisa beri? Ya, model lah kabar, tapi kalau lihat utang cilekan yon. Ya, sing kalau tahu yang utang cilekan ngamuk lagi. Yang kalau mulai dia. Iya din. Payah ngutang bos kiki lagi. Ya 3 bulan yon tak maju. Bos. Kamu lah nasi lagi ini. Iya bos. Dah. Mek orang sih siapa sih tak beritin? Yon bos. Mek bisa tak beritin. Sedang setirela bagi na fajaran.
Ucap tadi bos. Ngirim salam deh kaki. Ucap tadi sama aja. Mete nyaman sing ngirim salam din. Sing kore tak foto salam din. Foto tang PC. Main tar tak hibi sing ko. Hai bos. Dan batin ki ce uro mana te yoyon yo. Hari iya ya ada deh bos. Apa ada apa ya? Terus tak ore gak bos? Layong ku din. Salawak nang tendang. Ngareng tadi itu. Mau din. Din, tak hiba genatin. Kemau tengah yon. Kaki mikir kan nak boleh din. Sering kau lang ucata andi. Aji ya bos. Baku no ucap tadi. Ari ya din. Mun ki bakunta abri. Nang kinta ki burung cara lain din. Cara apa bos? Aku bos. Sing kok tak tega bos. Kak, kira dia tangan abu apa aja? Ya kita dia bos. Ya uwe sila kalaku apa sa serosen ko. Iya bos. Kalau aku wiko wis suruh kaki. April pa yon. Iya din na berin na kan kita andi. Kalau wis jual yon. Bah mari mula ta andi din. Ari ya bos. Pas aku ngucap tadi itu bos. Sipuran na bos. Barang sing kita andi bos. Udah apa nih pas bumeri? Rumah tidak bila teh. Dia mula andi bos. Bila anding. Dia bila bos. Chala bila netro teh. Marah bener bener kaki. Ah iya din ko abri lagi iya din. Kalau aku situ. Barang sing kita andi din. Pada apa ya? Arya pada apa mat? Mek tayo yon tuloy pa nga Arya bi kake. Din. Jelas aki kaki menja. Mare tahu masalah na. Dia men. Yo di otak tangga bos. Kita sing lupa beri. Ong kuan teh kaki andi otang kamat langge. Iya men kok lakalan di otang kamat lang ko. Andi otang berempat teh. 500,000 men. Loh. Main dengan 500,000 teh. Tak ada bener mat. Tang-otang ning 500,000. Iya teh. Kaki mun sandi otang lakalan yang 500. Tapi kutu nyaur belum ngatos. Loh, mek tela belum 100,000 man. Ya berembungan na teh. Singko kan lang ngoca. Mau to ngapain saya ka singko de berde syarat deh. Syarat deh kutu abungain ya. Oh titi cerita na kake ma budu PC ya mat. Iya men. Cere ngari tanglak ko dari Lambak sampai Setia. Mat. Mau nolong nga orang Ria tak usah nga setengah. Abri otangan Ria cek sampai matiti orang tambah kapelengan. Sengko tak alarang nga kake abri otangan mat. Ken cara na abri otangan Ria mat kudu patepa. Mare odi si tetangkeun Arya salpa. Gaya rentenir se yang kui kake jia. Beni mas seneng oreng, tapi bisa macalakah kau diing oreng. Sambil na kami lebur mat. Odi seneng di saat orang lain kasosaan. Mangka na men. Singko ala ko apa boleh. Munta ala ko ngari. Tak kremat punya pesena. Kuna akin ratunya na kake jadi usaha selain. Wis mat. Ya bisa engko otang ate yoyon pajiraki na. Sandi otang 500 ya. Iya. Ya bunga na. Wis, yoyon lonas tandi otang ka kaki ya. Iya. Pilih mulai. Mulai deh. Yuk. Din. Ah. Mau nakir peke la fundur cangki men din. Kelakuan dia lakukan masa ke atena orang. Ada senyama nambu gaya laku lain. Terus kalau aku ada ambu aku apa kok bos? Kacau ter kabetir dia kaki bingko ibu namota. Laku lain na dia. Oh iya bos, sekarang kong bos ya. Iya daripada dia. Teh. Kali budi namun awtang riceling orang atelu. Cek kun karo asal awtang.
Saya nggak teh, ambuin jauh tangan boleh le. Iya men kok lah ambo ko ina utangan ya. Gila wes ya, kok mulai? Sekalangkong men ya. Iya Tango daripada. tangi sira aki ya. Iya daripada.